Umuthi haha Karuri tuma na training ya uhoro wa COVID-19 na tukugeragia train andu kuma cukuru-ini ciothe cia Kiambaa na cukuru ciothe ta 30 ni macagurite mundu o momwe oke niguo atrainwo niguo acoka cukuru-ini yake akonaga o muthenya ciana itanoka irathi-ini ni arahura ndawa ore ciagirire na kuhura ndawa ni kuhura kuma nginya koji na mirango ya kuingira irathi-ini na kwa arimu kuria makoragwo ma staff room na kundu kuria kungi guothe na irathi ciothe na cioro ni undu wa COVID-19 na nijui meko uguo nditukwata kurua na coronavirus thiini wa bururi tutari na guoya na ndawa ni turamahe na gutikindu tutaramahe na mashini ni turamahe maundu mothe ni tumekeire. Mheshimiwa alipanga mpango mzuri ya kutuita hapa kama stakeholders, walimu wengine na wafanyikazi wengine wa shule ili tukuje tuweze kujifunza, na pia ameprovide hiyo mashini ya kufumigate na chemical ambayo tunaweza kutumia kufumigate shule, na tumejifunza mengi vile ya kuchanganya chemical kwa sababu inakuja ina concentrated solutions. So tumejifunza vile unaweza changanya na maji kuidilute, na pia vile unaweza tumia hayo machine kuweka chemical na uweze kufumigate kwa sehemu mbalimbali shuleni.